And his love is kandi urukundo rwe rurimo ruratemba, his righteousness flows gukiranuka kwe kuratemba. just to bless you Uhabwe umugisha, and bless you. uhabwe I umugisha. want you to open Ndashaka ko to your Bible, ufungura Bibiliya yawe 1 Corinthians chapter 1, Abakorinto ba mbere igice cya mbere verse 9. umurongo wa 9. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 9. God is faithful. Imana niyo kwiringirwa, You were called unto the iyo fellowship yabahamagaye mu busabane bw'umwana wayo Yesu Kristo, of Lord. umwami wacu. That verse, Uwo murongo as simple as it sounds, nubwo woroshye, is one of the most ni umwe mu mirongo verses of all. ifite umumaro cyane muri Bibiliya yose. Ijambo ry'Imana usa Read n'uworoshye, it and not even notice ushobora no kuwusoma something there. ntubone ko hari ikintu But gihari, it's one of the most ariko significant ni verses umwe mu mirongo y'ingenzi cyane muri Bibiliya yose. in that Bible. In that verse Muri uriya murongo is a summary harimo inshamake of all of God's purpose. y'umugambi w'Imana wose. What I just read to you. Uyu murongo maze kubasomera, So I'm going to read it again now that I have your attention on it. ubwo noneho muwitayeho reka twongere tuwusome. God is faithful, Imana niyo by kwiringirwa, whom you were niyo called yabahamagaye unto the mu fellowship busabane of His Son. n'umwana wayo Yesu Kristo, umwami wacu. This verse Uyu murongo defines usobanura what we have ibyo that dufite is called Christianity. byitwa ubukristo. You know, when you use the term Christianity, Iyo tuvuze it's not so inyugunyuto clear to a lot of people. It sounds like one of the religions ubukristo of the world. biba bimeze nk'aho ari imwe mu madini yo mu isi, But authentic Christianity ariko ubukristo nyakuri has to be properly defined. bugomba gusobanurwa neza, And it is defined only in the Word of God. kandi busobanurwa gusa mu ijambo Let me tell you what ry'Imana. this verse is telling you. Ndababwira icyo uyu murongo uri kuvuga. It says God is faithful. In other words, you Uravuga can ngo trust Him. Imana niyo kwiringirwa, wayizera. By whom ye were called. Niyo yabahamagaye, Ye, plural of you. mwebwe benshi You were called mwahamagawe to the fellowship of His mu Son. busabane This is huge. n'umwana wayo. Ibi He's birakomeye. saying Ari that kuvuga ko God called Imana you yaguhamagaye to become kugira ngo associates, uhinduke ufatanya, partakers, sharers usangizwa with His Son. n'umwana wayo. He called you into Yaguhamagaye union with His Son, mu into bumwe, friendship with His Son, mu bucuti, into oneness with His Son. mu bumwe. Question then will be, who is Ikibazo the Son? ninde, umwana wayo ninde? If you were told by a Iyo king ubwiwe that you and his son, umwami akakubwira ngo wowe n'umuhungu we, his heir, umuragwa we, are now partners, ubu muri abafatanyabikorwa, and that everything that belongs to his son ngo belongs to you, ibintu byose by'umwana we nawe n'ibyawe, that you're together as one now, ko ubu ngubu muri umwe, you would like to know what that wakwifuza son kumenya has. ibintu uwo mwana afite, What uwo ari belongs we, to him. uwo muhungu n'ibyo afite He says atunze. God is faithful. You can Imana trust niyo him. kwiringirwa, wayizera, ntabwo ijambo ryayo You were yaritenguha. called by him into the Wahamagawe fellowship. nayo kugirana ubusabane n'umwana wayo. You mean I am Urambwira yuko ubu ngubu a friend of Jesus ndi Christ? inshuti ya Yesu He says, Kristo? Yego. I am Ubu ngubu partner with Jesus ndi Christ. umufatanyabikorwa na Yesu Kristo? Yego. What does this mean? Ibi bisobanuye iki? Go to 1 John, first epistle of St. John. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere. I want to read verse 3 to you. Ashaka ko dusoma umurongo wa 3. He's telling you Arakubwira ibisa n'ibi.
that which we have seen ibyo twabonye tukanabyumva nibyo tubabwira that ye also may have kugira ngo namwe fellowship with mugirane us. ubusabane natwe. Think about it. Bitekerezeho. John is writing Yohana arandika to fellow Christians. yandikira abakristo bagenzi be. He says, I want you to know Aravuga ati ndashaka ko mumenya I've written you so that ibi you may have ngibi fellowship with us. nabandikiye ari ukugira ngo mugirane ubusabane natwe twebwe intumwa, ariko ntabwo asoje. And truly, kandi wo ko mu by'ukuri ubusabane bwacu is with the Father ni hamwe na Data ndetse n'umwana we Yesu Kristo. Oh, we have a fellowship dufitanye with ubusabane the Father na and the Data Son Jesus Christ. ndetse n'umwana we The Yesu term Kristo. fellowship dukoresheje ijambo ngo ubusabane comes to a lot of people's by'abantu minds ibiza mu bwenge bw'abantu ni nko guterana, whether singing baba bagiye and sharing kuririmba cyangwa kuganira, baravuga ngo barimo baragirana ubusabane. Iri jambo rikomeye kurenza ibyo. Go to 2 Peter chapter 1. Reka tujye muri Petero wa kabiri igice cya mbere, Let's read from maze verse 3 dusome to kuva verse ku 4. murongo wa gatatu tugere ku wa kane. According as his divine Nuko power imbaraga z'ubumana given, bwayo notice zaduhaye, the tenses, itegereze has given that igihe which is yakoresheje. already Ni ukuvuga ngo done. yazaduhaye, bivuze ko yamaze kuduha, ntabwo ari ngo Hath azaduha. given unto us Zaduhaye, all zatugabiye things ibintu byose that pertain unto life bizana and ubuzima no godliness. kubaha Imana. Everything you require Ibintu to byose live ukeneye a wonderful kugira ngo life, wowe ubuzima to live a butunganye, successful life, ubuzima butsinda, to live a glorious wowe life, ubuzima bw'ubwiza He's already given you. yamaze kubiguhereza. That's what the Bible says. Nicyo Bibiliya iri kutubwira. According as his divine power Nuko hath imbaraga given z'ubumana us bwayo all things zatugabiye that ibintu pertain unto byose life and bizana godliness, through ubuzima no the kubaha knowledge of Imana, him that hath called binyuze us mu to glory and kumenya virtue. Through the uwaduhamagarishije knowledge. ubwiza n'ingeso ze. You discover Binyuze this, mu kumenya the knowledge ibi ngibi of God. bimenya binyuze mu bumenyi. Knowing Kumenya him Imana, helps you kumumenya biragufasha, to realize bigufasha kubona all that is given you in Christ. ibyo yaguhaye byose Look at what muri he says. Kristo. Tegereza ibyo ari kutubwira. That he called us to glory and virtue. Yaduhamagariye ubwiza n'ingeso nziza. Is for glory and excellence. Umuhamagaro wawe ni uwo kuba mu bwiza no Which means guhebuza. every day of your Bivuze life ko in this umunsi world wose w'ubuzima bwawe, buri is munsi mu supposed buzima to be a bwawe life of ugomba glory kuba and umunsi excellence. w'ubwiza no guhebuza. You see that? Urabibona? Glory and excellence. Ubwiza no guhebuza. Independent of Utitaye circumstances. ku bibaho. Life is not dependent on Ubuzima bwawe ntabwo circumstances. bugendera ku bibaho. Wow. Mbega Well, where I'm taking you to is in aho verse ndi 4. kubajyana ni ku murongo wa kane. Whereby are Umurongo wa kane, given Petero wa unto us kabiri igice cya mbere umurongo wa exceeding kane. precious promises, Ubu that ibi niyo by byatumye these, aduhaye by amasezerano these meza kandi great and akomeye, precious kubyo promises, kubwaya ye might amasezerano y'igiciro cyinshi, be kuba partakers abafatanya of the divine nature. akamere y'ubumana. He's telling you exactly the same things Arakubwira ibisa that we read from n'ibyo twasomye muri Yohana bwa mbere and Paul. ndetse na Pawulo abyandika. Fellowship. Ibi bivuga ubusabane. That word, this Iryo time, jambo ahangaha he says partakers. aravuga ngo But even the English doesn't give turabasangizwa. full Greek expression of this Na verse. Bibiliya icyo n'icyongereza ntabwo kiri kuvuga imvugo bisobanura imvugo neza The yakoreshwa mu statement Kigiriki. there, partakers of the divine nature, abasangizwa kamere y'ubumana koinonos theas ni mu Kigereki bivuga ngo koinonos theas phusias. Koinonos theas Koinonos actually theas means phusias bisobanuye associates of the God kind. bagenzi b'ibiremwamana. That is huge. Ibyo birakomeye. So that's the fellowship. He brought us Ubwo into nibwo a fellowship, busabane meaning yatuzanye, he ibyo made us yatuzanye busabane associates of the God kind. That yatugize means abakorana, comrades. bagenzi, abakorana cyangwa se bagenzi b'ibiremwamana. My goodness. Mbega mana yanjye. Comrades of the God kind. Bagenzi b'ibiremwamana. You are supposed to be among Ugomba mankind. ubusanzwe ugomba kuba mu nyoko muntu. Ubwo wabyarwaga n'ababyeyi bawe, wavukiye mu nyoko muntu, mu biremwa muntu. Imana none ikuzana mu busabane n'umwana wayo. Imana ikuzana mu rwego rw'umwana wayo, ikugira mugenzi.
of the God kind. w'inyokomana. So you're no longer functioning among mankind. You're functioning among the God kind. There's no other way you can know these things. You will not find it in physics textbooks. You will not find them on the newspapers. You see what I'm saying to you? You can't find this information in any science textbook. You can't find it anywhere but in the Word of God. And when you discover it in the Word of God, you have to appropriate it. You have to live according to the scriptures. You know that real Christianity is acting the Word of God. You see it, and you become it. That's Christianity. Oh, that's amazing. Associates of the God kind. So, my field of play, I don't play the field of men. I play a different set of rules. You see it now? So in Christ we are called differently. But not many people know this. And that's why they live an ordinary life. They live a human life. Christianity is not a normal life. It's a supernatural life. You think differently. You see differently. You're living in two worlds at the same time. In other words, while you're walking in this earth, you are living by higher principles. You see it? You're living by higher principles. Say, I live the life of glory. Say, I live the life of glory. I choose the life of glory. Yes, because that's the life is given you. Now, this fellowship, why many don't understand it? Because it's got two parts. It's got the legal side of it, and it's got the vital side. Many are acquainted with the legal side. And because they recognize the legal side of it, the vital side of this fellowship means very little to them. I'll explain by giving you scriptures. Go to Romans chapter 4. I'm going to read from verse 23. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to them, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him who raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses, was raised again for our justification. What is telling you is, when Jesus Christ was delivered to death, he was delivered to death in our place because of our offenses. He wasn't dying for himself. It was for us that he was delivered. Delivered to death for our offenses. This is legal. You see it? This is legal. Mu buryo bw'amategeko yuko byabayeho. Reka ngire icyo mbasomera mu Baroma ibice 5 verse 19. Murongo wa 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Because of one man's sin, everybody became partakers of that sin. Adam's sin was legally transferred to us. Every human was condemned because of Adam's sin. So God, in the same way,
Therefore said, if one person will obey God, who's pure and qualified to represent all men, because Adam represented everybody when he sinned. Now, if one man will obey God, who's qualified to represent all men, ufite uburenganzira bwo guhagarara abantu bose nabo bazagira umudendezo. Niyo mpamvu Yesu yaje. So Jesus was delivered to death. Yesu rero yaratanzwe ngapfe, to die the death of every man. Rwa buri muntu wese. And by his resurrection, binyuze mu kuzuka kwe resurrected. Twese twarazutse. Can you see that? Urabibona? And by that resurrection, binyuze muri uko kuzuka, he was justified. Yaratsindishirijwe apart from his pain, kubera ko uretse buri babare bwe abaza buri wese yazumvaga akaba muzima, with a new life. Yazukanye ubuzima bushya. When you sow a seed and igihe ubibye imbuto mu butaka maze igapfa mu gitaka, a few days later it sprouts, irazamuka ikamera, imera ifite ubuzima bushya. You see it? The seed dies and comes back with a new life. You don't see the same seed you put in the ground coming up. No, it's not the same seed. So when Jesus was raised from the dead, he came up with a new life, and that's why he said, "Thou art my son, this day have I begotten thee." Jesus was the first to be born again. Can you see that? And so when he came back to life, that life was made available to every man. Everyone. And with that new life, you are accepted with God. With that new life, you have the righteousness of God. With that new life, you are an associate of the God. But if you don't understand it, you live in a different life. You face the same failures that ordinary humans face without an answer, without the ability to stand up against Satan. You see it? That's why I'm sharing this with you. So the legal fellowship that we get is just one side of the story. There's a vital side of the story. The side of the story that you're able to actually live every day. The legal part is your argument. That is what you say, you declare. That's what you have faith upon. The vital side is your everyday life. When you declare Jesus Christ as Lord of your life, immediately your spirit receives eternal life. Because that's what he gives. Why? Because Jesus is eternal life. Hear what I'm telling you? I'm not making a conjecture. Jesus is eternal life. I'll show it to you in the Bible. Jesus is eternal life. Jesus is God. You heard the message Pastor Benny shared with us yesterday. Let me give you two scriptures. So you understand. Begin with the first one. John's Gospel, chapter 1, verse 18. No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. He had interpreted him. He had word. It means to rehearse, to interpret, to declare, to unveil, to reveal. So what you didn't know before, when it comes to light, nobody had seen God before. But Jesus came and brought light. So he's telling you, when you saw Jesus, you saw God. That's what that scripture is telling you. That is amazing. That is amazing. Mu bundi busomero bwa Bibiliya y'Icyongereza hari ikintu uri bubone hano.
No man has ever seen God at any time. The only unique son, I told you, that's umwana wayo the w'ikinege narababwiye only unique son, or the umwana only w'ikinege begotten of God, or wabyawe begotten God. n'Imana. Oh my goodness, can I read that again? Aya When you read this, you think it's a mistake. Let me read it again. ibintu wagira ngo ni ikosa. No man has ever seen God at ntabwo any nigeze time. ubona Imana igihe icyo ari cyo cyose umwana wayo w'ikinege wenyine cyangwa Imana y'ikinege Imana imwe the only begotten God. Imana yonyine. Did you notice he didn't put Son of God there? ntabwo bashyizeho umwana He's w'Imana. expressing better for you. The only begotten God, who is in the bosom, in the intimate presence of the Father. He has declared him, he has revealed him, and brought him out where he can be seen. He has interpreted him, and he has made him known. Then let me show you another scripture. You know, I've got so many scriptures. You know, somebody asked me one time, why did Jesus say, why did he call himself Son of Man? It's very simple. When Jesus called himself the Son of Man, he used an expression the Jews were supposed to understand. I want you to go to St. John's Gospel chapter 12. The people answered him, we have heard out of the law that Christ abideth forever. And how sayest thou the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? Can you see, they too, they wanted to know, who is the Son of Man? The Son of Man was an expression in the scripture that was used at different times, applicable in a certain respect, to just mean one that is born of humans in a general sense. But that's not what Jesus is referring to. Jesus was a prophet and spoke prophecy. Go to St. Matthew's Gospel, chapter 24, verse 15, and see something interesting. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, what's Jesus doing here? He's declaring that the prophecy of Daniel was true. The prophecy of Daniel. So he spoke of the abomination of desolation. But before you get to chapter 9, you have chapters 1 to 8, right? And let's read from verse 13. I'm talking about the book of Daniel, chapter 7, from verse 13. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near for him. Next verse. And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages should hear. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away. Jesus, when he called himself the Son of Man, he said, you will see him glorified. They knew he was referring to the Son of Man spoken by Daniel. Umwana w'umuntu Daniel yavuze baramurakarira ati ibintu uri kutubwira bishatse kutubwira ngo uri Kristo. Nuko umutambyi mukuru avuga ngo ese dukeneye ikindi gihamya ko mwamwiyumviye. Yahise acagagura imyenda ye ati uyu nguyu arigereranije. Yesu yise wa mwana w'umuntu Daniyeli umuhanuzi yavuze. Niyo mpamvu Yesu yise umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu bisobanuye Kristo. That was another title. Yari yindi mvugo ya Kristo.
umwana w'Imana niyo mpamvu yakoresheje ijambo umwana w'umuntu. ubu ngubu urabisobanukiwe, urabona ubwo bwiza bukomeye umwana w'umuntu yagombaga guhabwa. yawe kuganza n'ubwiza ndetse n'ubwami abantu bose n'ibihugu byose n'izindi zose bimukorere kuganza kwe n'uko iteka kandi kuzahoraho kandi ubwami bwe ntibuzarimburwa. Mbega ibi ngibyo bizaba vuba, bizabaho mu gihe kidatinze. ndabwira rero ko mwereka ikindi cyanditswe, witeguye kubona iki ngiki. urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 bihita bikemura ibintu byose. iyo usomye ibi ngibi n'uba ukeneye ubundi busobanuro. murongo wa 20 dore ibyo yatubwiye. kandi tuzi ko umwana w'Imana yaje ndetse akaduha gusobanukirwa kugira ngo tumenye iyo ukuri kandi ko turi uwo nguwo w'ukuri niwo muri umwana wayo Yesu Kristo. iyi niyo Mana y'ukuri kandi niwe ubugingo buhoraho, ubuzima buhoraho. ntabwo bigoye. kandi basomere ubuzima amplified mubibone neza. It says, and we have seen and known positively that the Son of God has actually come to this world and has given us understanding and insight progressively to perceive, recognize, and come to know better and more clearly Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ, the Messiah. This man uyu muntu w'uyu niwe Mana y'ukuri akaba ari n'ubuzima buhoraho. uyu muntu niwe Mana y'ukuri. It's in your Bible. biri muri Bibiliya yawe. It says this man is the true God. uyu muntu niwe ni Imana y'ukuri and life eternal. He is akaba life ubuzima buhoraho. niwe buzima buhoraho. Abiko Yesu Kristo ari ubuzima buhoraho. He is the true God. Yesu niwe Mana y'ukuri and life eternal. akaba n'ubuzima buhoraho. iyo mwakiriye umutima wawe wawakiriye ubuzima buhoraho uza mu mwuka wawe ako kanya. ubwo ni ubuzima butarimburwa kandi budashenjagurwa bw'Imana. uko ari niko natwe turi muri iyi si. ntabwo ari ngo tuzaba ibyo nitugera mu ijuru. uri hano ugomba kubyizera. niba ukeneye kubaho muri iyi si unesha, bantu b'Imana yaduhaye ubwami. Abaheburayo ibice 12 ku murongo wa 28. Read. Wherefore receiving, we receiving, you know, a lot of people read. Abantu benshi basoma Bibiliya yabo basomeye mu busemuro bwa King James. Si benshi basobanukirwa ko King James yasemuwe bayikuye mu Kigereki. They don't understand. They think it was all written in English. When you read it in the King James, that's not all there is to it. You have to understand why the translators say what they said. Why did they say the way they did? And sometimes you realize they probably didn't get it fully accurately. kandi ahangaha ni hamwe mu hantu Bibiliya y'icyongereza King James itasobanura neza. twebwe ubwo twakira ubwami. yego afite ukuri, ariko in our communication, now everyday communication, that seems to be like something that is progressive. uze nkaho ari ikintu gikomeza. He's not speaking in the affirmative. nkaho atari kuvuga abihamya. He's like, it's about to happen, it's happening, it's going to happen. The Greek is emphatic. The Greek is emphatic. It's in the affirmative.
avuga byemeza ntabwo yavuze ngo turimo turakira ubwami yaravuze ngo twakiriye ubwami ubwo twakiriye ubwami butanyeganyezwa. A student of English will tell you that this King James is Icyongereza yakubwira ngo Bibiliya King James we don't get the ariko iyo dubisomye gutya ntabwo twumva icyo ari kuvuga. Giving it to us in the affirmative. Bishop Kai, am I right? Ese si byo simfite ukuri? You see, we receive in the kingdom which cannot be moved. Let us have grace twakiriye ubwami butanyeganyega twakiriye ubuntu kugira ngo dukomere Imana mu buryo yemera dufite ubwoba no kuyubaha. Go to the CJB, for example. Reka dusome ubundi busemuro bwitwa Complete Jewish Bible, CJB. That's the Complete Jewish Bible. Therefore, since we have received an unshakable, we have received an unshakable. That's what Jesus came to give us. We have received an unshakable. We're not about to get it. We already got it. When you were born again, you were born into the kingdom. You belong in the kingdom now. So you're supposed to believe in what? The kingdom life. The kingdom is here. That's the gospel. If we are not in the kingdom yet, we have no gospel. Igihe turagera mu bwami ntabwo tuba dufite kandi uskuba mu bwami ikoresha ibibazo by'ubuzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo impamvu yavuze ngo nk'uko ari natwe niko turi muri iyi si. Haleluya. Ntukareke ngo uburwayi bwangize umubiri wawe kandi ntureke ngo ubeho mu bintu abantu batinya anga gutinya. Refuse it. Byange anga gutinya ibyo bakoresheje iminsi yose ihinda umushyitsi muri 2020 abayobozi n'abayoborwa bose bagize ubwoba bakambara udupfukamunwa bagatinya kujya hanze kuko where is the kingdom? Where is the kingdom? Where are the people that have a kingdom? How can we who have received the kingdom be afraid of anything? Gute twebwe twakiriye ubwami twagira ikintu cyose dutinya nta kintu cyaturimbura ntabwo byumva. Kandi Satani ntabwo akunda ko tuvuga dutya arabizi ko aho ngari imbaraga ziri kuko tabivuze ngo tubyature ntabwo twabigaragaza tugomba kuvuga dutyo kuvuga gutyo ubwoba buzakurimbura. We are indestructible. We receive eternal life. When we receive Christ, Christ is eternal life. Christ in you. Isn't it? Christ in you, the hope of glory. That means eternal life in you. How can you say you have eternal life and live like someone doesn't? To me, that was always unacceptable. It had to be either this or that. Force. If I have it in life, do I have it now? So ndabufite cyangwa nzabubona umwizera wese aravuga ngo ntazarimbuka ngo ntabwo agomba kurimbuka ni ugutangaza ni itegeko ni ugutangaza kushobora byose uwizera wese ntarimbuka agatangaza itegeko. He says, declare the decree. I will declare the decree. So the decree is anyone who believes in Jesus should not perish. That means I'm separated from those to perish. So when they're talking about something's going to destroy everybody, not me. Not me. Not me, because I believe in Jesus Christ. There's a decree on my life. Whosoever believes in him should not perish. There's a decree. Oh, there's been an accident. And they said everybody died. No, there's somebody in there. He will not die. But if he didn't know that, God said, my people are destroyed for the lack of knowledge. This is why we're preaching the truth everywhere. So that God's people take a hold of the truth and live it.
or live into his glory. kubaho kubw'icyubahiro cyayo, Or live into his glory. tubayeho kubw'icyubahiro I made cyayo. up my mind a long time Njye ago nariyemeje imyaka myinshi that I'm ishize going nti to live nzabaho the life of ubuzima Christ bwa Kristo the best way a man can. uburyo bwiza I'm bushoboka going to live umuntu in the love yabubaho. of Christ Nzabaho mu rukundo rwa the Kristo most a man can on this mu earth. buryo That's my umuntu plan, bwose that's my vision. bushoboka ku muntu. Iyo I'm niyo going to gahunda live the yanjye. word of God Nzabaho mu ijambo the best ry'Imana it could be lived uburyo on bwose this bushoboka earth. kuribamo muri iyi si. That's my decree with God. Icyo nicyo natangaje hamwe n'Imana, niyo gahunda yanjye. That's what I want. Njye nibyo nshaka. I want to live Nshaka kubaho the gospel of Jesus Christ. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. I want it fulfilled in my life. Nshaka ko busohora mu buzima bwanjye. If ever it could be fulfilled in a human Niba koko life, bishobora gusohozwa mu buzima bw'umuntu, that's what I decided for. ibyo nibyo niyemeje. That's the life I'm going to live. Ubwo nibwo buzima nzabaho, And it's working in me 24 kandi birimo birakora muri njyewe amasaha 24. Aravuga ngo muri ingingo ze nz'ubundi we. Aravuga ngo ese ntimubizi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Ijambo avuga ni bose, bivuze ngo ni ingingo za Kristo, the members of Christ. ni ibice by'umubiri bya Kristo. That means your hand Bivuze ngo ibiganza is byawe his hand. ni ibiganza bye. Your legs are his legs. Amaguru Your yawe feet ni are his amaguru feet. ye, ibirenge byawe ni ibirenge bye. There's such oneness. Hari ubwo bumwe, Says we're members of his body. turi ingingo z'umubiri we. Members of his body, of his 5:30 flesh and of his bones. ingingo z'umubiri we n'iz'inyama ze n'iz'amagufwa ye. Ese wakwigira ibirenze? I know who I am. Nz'uwundi we. I'm talking about the vital Ndimo ndavuga Christian life. Ubukristo buzima, Christ in me. Kristo muri njyewe, muri buri nyama y'umubiri wanjye, muri buri gufwa ry'umubiri wanjye. I got sick many years ago. I got Imyaka sick. myinshi ishize nigeze I was kurwara. trying to know. Nageragezaga kumenya ibyanditswe, nari nyiri kwiga ibyanditswe, nari nyiri kwiga ijambo ry'Imana. Kwizera kwanjye kukangora, nkagera nkongera ngakira, bakabera mu bitaro. Bigeze kumbaho. But I Ariko icyo said, gihe this thing cannot lie. niba ibintu ntabwo bibeshya. I was going to live the Narababwirije life. I was going to hold on to it. ubuzima I was going to declare it because it's bibeho true. kuko ari ukuri. And then Nuko the time came. igihe kiragera, I gained not only the knowledge in my head, ntabwo ubumenyi bwagiye mu mutwe wanjye gusa,
I gained the knowledge in my spirit. natsinze n'ubwo bumenyi mu mwuka wanjye byahindutse ubu kamere yanjye ndavuga ngo sinzongera kuryama kandi icyo gihe sinongeye kurwara ntabwo nzongera kurwara sinzongera kurwara ntibizongera kubaho ukundi ntibizongera kubaho sinzongera kurwara mu buzima bwanjye nigeze kurwara ndabizi ubwo buribwe nzi uko bumeze uko bimeze uri mu bitaro utazi uko wakwigenza kwiringira ngo ahari uzakira nzi uko bimeze ariko sinzongera kurwara kuko nabonye ukuri nabonye ubuzima bwayo muri nge kandi ubwo buzima mbubayeho ndi kububaho Kristo muri nge n'icyubahiro n'ubyiringiro by'ubwiza impamvu ndi kubibasangiza kugira ngo nawe tujyane ubusabane natwe dufite ubusabane bwacu na data n'umwana wa Yesu Kristo twe kugusengera muri uyu mwanya niba utarigera ukubwira ushobora kuvuga nahera ubu ngubu kugeza izuba rivuye ku munsi w'ejo kuko mfite byinshi byo kubabwira ariko iki ni igihe cyawe cyo kwizera ukakira agakiza buri wese utaravuka ubwa kabiri ni umwanya wo kwakira agakiza ukakira Kristo mu mutima wawe kwakira Kristo no kwakira ubuzima buhoraho nk'uko nabikubwiye ibyanditswe nagusomeye ntabwo ari njye nabyanditse ibi ni ibyanditswe iri ni ijambo ry'Imana akira ukuri kandi guhinduka ukuri mu buzima bwawe subiramo aya magambo kandi aba akuvuye ku mutima Imana irakumva agakiza kaba kawe uguti mwami Imana nizera Yesu Kristo umwana w'Imana nizeye ko yapfuye ku musaraba kugira ngo akize ubugingo bwanjye nizeye ko Imana yamuzuye mu bapfuye akaba ari muzima uyu munsi ndatura n'akanwa kanjye Yesu Kristo ni umwami w'ubuzima bwanjye kuva uyu munsi urakoze mwami kubwo gukiza ubugingo bwanjye mfite ubuzima buhoraho aka kanya mvutse ubwa kabiri ndi umwana w'Imana kuva uyu munsi amen amen niba wasenze iryo sengesho ndakugira ngo umenye ko Imana yakumvise kandi ikaba yagusubije tangira ubuzima bw'umwami kuva uyu mwanya ujye mu rusengero ujyura n'abandi bakristo uravuga uti se ni gute namenya itorero najyamo hera kuri ba bandi bagutumiye muri iyi gahunda jya kuri ba bandi bagutumiye bakubwiye iki giterane bahamagare babwire uti ndashaka kuza mu rusengero ndashaka ko tujyana gusenga tangira ukorane n'abandi bakristo aka kanya kuva ubu ngubu reka ngusengere data mu izina rya Yesu Kristo ndasengera buri wese maze kumenya ukuri yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana mwami ndasenga kugira ngo izina ry'umwami Yesu ribitirirwe kuva uyu mwanya Satani nta kintu na kimwe kibabaza nabo mu bwami bwawe n'abawe mwami kandi mbayesheje umugisha w'ijambo ryawe mbayesheje umugisha w'urukundo rwawe mbayesheje umugisha w'ubuntu bwawe mbayesheje umugisha w'umwuka wawe mu izina ry'umwami Yesu Kristo urakoze mwami bahawe umugisha aka kanya n'abanyamugisha haleluya uri umunyamugisha uyu munsi uyu mwanya wawe umugisha kandi ndashima Imana ku bwawe ndashima Imana ku bwawe Imana ihabwe icyubahiro dufite impano twifuza kuguha